Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге панкейктин кантип даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар: биз кефирден даярдайбыз. 1 стакан кефир, 3 кашык кум шекер, 2 жумуртка, 3 кашык өсүмдүк майы, туз, сода, un ушулар керек болот. 2 жумуртканы чагып салып алдык. Üstüne tuz koşuyoruz. Vinçik menen jakşılap aralashtirip alabız. 3 kaşık kum şekerdi koşuyoruz. Erigiçe aralashtirabız. 1 stakan kefirimizni kuyup alabız. Anda aralashtirabız. 3 kaşık ösümdük mayını koşup alabız. Aralashtirabız. Az-azdan undu elgep koşup alabız. Bir çay kaşık soda salıp alabız. Bарын aralashtirip alabız. Pankeyktин камыры даяр болду. Ушундай болуш керек. Сковородкабызды бир майлап алабыз. Bir çömüştөн куюп бышырып алабыз. Pankeytибиздин bir бети бышты, алмаштырып алабыз. Bışkan pankeyimizi alıp alabız. İkinci pankeyimizi alıp alabız. Pankeyimiz dayar boldu. Sizler de dayardap görüңүздөр. Salamatda kalыңыздар.